لگوری آژانسا نوچیان یا آلمانی ناوبینکار روسی جبو کریزات نابرا حکومت و حسده ده جه حسده را گوتی اگر اوج چارکوشه امنی لقامش لو در نکوه و چکدارین سر به ترکیه و ترکیه بخواه ایریشی در بیسی بکو پشرا و برای خوب ده عموده پشرا جی اوی برای خوب ده قامش لو و ترکیه جی پشتگیری آوان چکداران بکن مدیای آلمانی جدرک آگاهدار دبیجه حسده جی خوستیه پارێزگار حەسەکێ ji ser kar were bi dûrxistin û dorpêça li ser Şêx Mexsûd û Eşrefiyê jî ku heye were rakirin. Ji bo ku aloziya di navbera hikûmetê û Hesedê de kûrtir nebe, fermandarekî bilind ji hemêmîn bargeha eskerî ya Rûsî li Lazîqiyê navbênkarî kiriye û rewş niha aram bûye. Di van rojên dawî de artêşa Tirkiye û çekdarên ser bi wê ve bi tundî deverên dibin kontrola Hesedê de li Eyn Îsa û gundewarê wê toparan dikin. جا حلب جتاخا شيخ مقصود مرعي الشبلي اندامي انجمن سلوكتيه مسد القلمنه بريزا الشبلي نهار روشا شيخ مقصود واشرفيه تشيه دور بيتشا كو هبو بتندي بردوام دكا خلق تشاوا دجين لوان هردو تاخان أخي الكريم والله شعب الشيخ مقصود شعب الشيخ مقصودي وأشرفية وشيخ مقصود دنباش خلق الشيخ مقصود وأشرفية أفبو دمك دريج لجير دور بيتشينا آلي رژیمی و هاتی دور پیشکرین گلک بر خدانه دیگه برخواه داره و بسایا خوده هر وی سربلند و شاناز بخواه باشه نهاد چه پیوسته در باسی وان هر دو تاخان ببه و در باس نابه یعنی پیوستیات خلقی هر دو تاخان به چه هیا؟ والله نحن المطالبات الناس دا خوازن الشيخ مقصود وأشرفية جبوي جيانا روجانية نتشتكي لوجيكا كو اف خلق بيداويستي بيدفيبن اگر كسك بخوازه كاركي بك اگر بشكرينه كبزشكي بك 5000 ليرة جيرا بيويست بن يعني 150,000 ليرة اف مجار بلا اوايك اشكره ببيجي نا ارده مجار نا ارده الشيخ مقصود ولا اشرفيه اف رژیم ناخوازه گهدانی بخلکه بکه اف جهكو انها دبا مخابن روشك زحمت درباز دبا للشيخ مقصود ريفبرية خسر هي و بدون نفسهم بس فقط لا الشيخ مقصود ذاتيه شعب او قالي كل ويدري تجين دخوازنكو قريداي ريفبريا خوبن و روشا خواب ريفا ببن نمونيا براتيا قلام بريفا ببن الويدري هزين داعش وين اردوغان جي اگر بين وين كاربن درباس ببن كسنتين كو درباسي فان حردو تاخان ببن ما برخودان الشيخ مقصود كير ونمونه باش بوش برخودان الشيخ برز الشبلي هونش حكومتي چت خازن يعني خلقي تاخا شيخ مقصود واشرفيه والله حقيقة هي بيوست كو حكومة بربرسيار بر ولاتية خدا يكجي جيانك برومت ولاتية خورا بيدا بك حكومة تشاوا دبكو حكومة نان سر ولاتية خوا جسر مالا خوا مالباتا خوا ببرا قطبك ايرو خلق كهشتنا استك قالك بلند جيهان هيج ايما ام حكومة نان جسر خلقيت برا ام ولاتينا
تكس قنجيه بحق مناك اف اركي حكومتي كوبك دولت اركي ويكو بيدفي خلكي بيشكيش بك الكتريك باف نام اف اركي حكومتي يا كدولتي يا مها بيروزا رمضان دا يرو خلكين ما 4000 5000 كاس قالوا تشتكي لوجيكا كا في اواي سردري القلبي خلكي تكرد نها تاني از من حسكر روشا هردو تاخان بزانه بمراس يعني بالتقوى تشتك خوارن و خوارن درمان آرد نان درباسي تاخن شيخ مقصود و اشرفيه نابن بالتقوى تشتك درباس نابن والله يعني بالمتاح يعني لحتى الدواء مع حطاب درمانجي درباسي الشيخ مقصود نابه نخش خانه يا شهيد خالد فجر هي تشتكوا بقول لك صاده وسيفيك بيدا دبن بري دروسي رجع شوما درمان خانه يقول والله امن كارن اشترط في درماني بيدا بكن اف درماني كو هي قال لك كيما وبيدا نابه قال لك سباس مرعي الشبلي اندام انجمن سروكتي مسده ج حلب ج تاخا شيخ مقصود ميواني